nibyo tariki 18 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Bosco Mutaramo cyane nongeye kugaruka imbere ya mikoro za Region Info hamwe namwe inshuti bavandimwe banwanyi batara mu kazi mudukurikiranye mwereye mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu mpande zigiye zitandukanye zose uko ari enye z'igihugu. Kuri tariki rero tukaba tugiye kuba twakongera kurebera hamwe amwe mu makuru agezweho kugeza kuri isaha by'umwihariko kuri iki kibazo kirimo gituruka no ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere ko ngaruka kuri byinshi ku muntu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone nicyo gihe nako kanya, ariko kandi kakubwire ko muri amakuru yacu tuzakwibanda ku bijyanye n'imirwano yongeye kubura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Turareba kandi bijyanye n'urugendo rw'umutwe wa 23 kuva mu mujyi wa Uvira. Turabikere Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongeye gutangaza kugeza kuri uyu munota, ni mu gihe kandi Uganda yateguje ko yiteguye kwakira inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari mu rwego rwo gusuzumira hamwe ikibazo cyo mu Burasirazuba bwa Kongo. Ibi ariko abatuye iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakaba babyamaganiye kure, bavuga ko Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'ubutegetsi bw'iki gihugu bidakwiye kuba byajya muri iyi nama kandi badakwiye kuba baha ikaze Uganda, mu gihe bivugwa ko ariyo muterankunga mukuru wihishe inyuma y'umutwe wa M23. Sibyo byonyine gusa tugufitiye n'andi makuru menshi cyane tuza kugenda tugarukaho mu by'ukuri. Nk'ubu hari ibyamaze kumenyekana Afurika y'Epfo yaba mu by'ukuri ariyo ikomeje kubangamira inyungu noneho za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu muryango wa SADC. Ibi uraza kumenya intandaro yabyo, ni mu gihe kandi Uburundi na Israel bikomeje guteza imbere imikoranire cyangwa se cooperation hagati yabwo ndetse na Israel. Turaza kureba rero ibijyanye n'aya makuru, ni mu gihe guverinoma y'Ubwongereza OMS bakomeje kugaragaza ko bashaka gufata iya mbere mu kwita kuri iki kibazo cyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko ku bijyanye n'ubuzima. Hejuru y'ibyo rero tugufite n'andi makuru agiye atandukanye. Icyo usabwa gusa no kuguma hano ugakomeza kugenda ubana natwe mu by'ukuri ku buryo tuza no kugaruka ku yandi makuru agiye atandukanye tugufitiye ku bijyanye n'impuguke za Loni. Hari ibyo bavuze, ibyo byose ntabwo ugomba gucika, ugomba kuba uri hano kuri Region Info. Hanyuma rero tukaba twabana muri aya makuru. Nyemerera duhere ku makuru akomeye cyane kandi yihutirwa. n'imirwano mishya yongeye kuba yakubura kugeza kuri uyu munota hagati y'amatsinda ya Wazalendo, VDP Wazalendo ndetse n'abagize itsinda ry'umutwe wa 23 cyangwa se ry'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ribarizwa mu rwego ry'uruzi rwa Kongo. Bongeye gucakirana rero cyangwa se bongeye kwasabana amagara muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru aturuka muri ibice byakomeje kuberamo imirwano, bushyamirane, gukozanyaho imiripuko na za nyamugigima atugeraho. Reka twanzike twimata ture tudondosha turebe uko byifashe. Hanyuma ariko ku bantu mutarakanda like mukaba mugeze kuri umunota rwose mukurikirana ikiganiro n'amakuru ndabasaba kubikora. Reka mbabwire ko kuri uyu wa gatatu tariki 17 Ukuboza ku munsi w'ejo nibwo inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zibarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo byavuzwe ko bahanganye na Wazalendo. Uko gushyamirana kwabereye mu duce turimo Ihura ndetse naho bita Ibuga. Aha ni muri groupement ya Kisimba cyangwa se ni mu itsinda rya Kisimba rero muri teritwari ya Warikare. Iyi groupement ni kamwe mu duce tumaze iminsi twumvikanamo imirwano cyangwa se twumvikanamo guhangana hagati y'izi nyeshyamba zo mutwe wa 23 ndetse n'abarimo Wazalendo. Ibi rero bikaba byabereye mu duce twitwa Ihura ndetse na Ibuga. Amakuru aravuga ko Wazalendo ngo yaje kugaba ibitero ku birindo by'inyeshyamba mu by'ukuri igamije gusubiza inyuma ndetse no guhagarika igitutu uyu mutwe wa 23 ukomeje kugaragaza muri bice aho wifuza cyangwa se byagaragaye ko ushaka gutera intambwe kwegera mu bice bya Pinga ndetse na Mpeti. Bivuga ko imbunda zikomeye ndetse yewe n'imbunda ziciriritse zirimo AN zumvikanye, urusaku rwazo nyine rwumvikanye, byaje gutuma abaturage benshi bagira ubwoba bwinshi. Aha muri utu duce twa Ihura ndetse na Ibuga abaturage rero bakaba barahungiye mu mashyamba yegereye hafi n'ibi bice byarimo beramo imirwano, nk'uko byatangajwe n'umunyamabanga ushinzwe imiyoborere wahanga muri groupement ya Kisimba, avuga ku myitwarire y'abaturage yakurikiye cyangwa se yamenyekanye nyuma y'uko imirwano ibaye. Ibi rero abaturage bakaba barabikoze mu rwego rwo gukiza ndetse no gutabara amagara yabo kugira ngo bataburira ubuzima muri iyi mirwano. Nyuma y'imirwano rero
aba wazalendo ngo bavuye muri utu duce, ubwo ni ku munsi w'ejo, ariko mu gihe cyo kuva muri utwo duce bijyanye n'abantu batanu babashinja gukora n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 iherezo ry'abantu bafashwe bugwate ntago ryari ryigeze rimenyekana kugeza kuri uyu munota ubwo twinjaga muri iki kiganiro. Gusa nanone muri iki gitondo cyo kuri wa kane abaturage bahura na Ibuga batangiye gusubira mu midugudu yabo mu bice bitari kuberamo imirwano, kuko wazalendo nyuma yo kugaba ibitero hano yaje kuba mu by'ukuri yasubira inyuma, yaje gusubira inyuma, yiyemeza kongera gusubira inyuma mu bice yari yaturutsemo. Ibi rero byatumye bamwe mu baturage babarizwaga muri ibi bice bafata iya mbere basubirayo. Bafashe iya mbere basubirayo. Muri Kivu y'Amajyepfo rero ngo icyitwa ibuye ry'agaciro rikomeje mu by'ukuri kuvuna umuheha rikiyongeza undi. Ibyo byaba biri guterwa n'iki? Reka turebe icyo impuguke za Loni zatangaje. Ati ingaruka zituruka ku bikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zishyigikiye n'u Rwanda ntiziri gusa mu ntara Kivu y'Amajyepfo gusa, ahubwo zagiye zikwirakwira buhoro buhoro no kwishyira hamwe mu ntara no kwishyira hamwe ry'abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'abaturanyi. Nuvuga ngo ibice byegereye Kivu y'Amajyepfo ariko kubijyanye n'amabuye y'agaciro, nk'uko raporo iheruka y'itsinda ry'inzobere z'umuryango w'abibumbye Loni kuri Kongo ibivuga yashyizwe hanze kuwa mbere tariki 8 Ukuboza. Ati iyi gahunda yakomeje kwiyongera mu nzira nyinshi zambukiranya uturere twa Walungu, Mwenga, Uvira ndetse na Karehe, ariko inyandiko igaragaza ko ibikorwa byo gushyira ingabo mu bikorwa bifite intego y'ingenzi: kurinda inzira z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'uduce tw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no gukomeza umutwe wa twirwane mu misozi miremire. Ibi rero ngo akaba ari byo ari bimwe mu nshingano umutwe wa 23 ngo waba urimo urakoranga muri ibi bice birimo Mwenga, Uvira, Walungu, Karehe, ndetse bikaba byamenyekanye mu byanditswe muri izi nyandiko ko uduce duhana imbibi cyangwa se twegereye utu turere cyangwa se izi teritwari natwo twakomeje kugenda tugerwaho ingaruka cyangwa se duhungabanywa n'ibibera muri ibyo bice tuvuze haraguru. Nk'uko mu by'ukuri raporo ibivuga, gukomeza gutera uturere turimo Walungu ndetse na Shabunda mu kwezi kwa Nzeri cyangwa se Ukwakira byatumye Nzibira, Runtukuru, Shurwe, Rubimbe n'ibindi birindiro biri ku nkengero za RP 503 bigaragara ko hari igerageza ryo gufata inyubako z'ingenzi zihuza uturere twa Walungu, Shabunda, Mwenga ndetse n'ahantu hacururizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibigo by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro naho acukurwa. Ibi byose ngo nibyagerageje gukorwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Raporo yongeraho cyangwa se itangaza iti 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda bakomeje gutanga inkunga ikomeye binyuze mu buryo bwa gisirikare, batera inkunga umutwe wa MRDP twirwane mu misozi miremire, bashyira ingabo mu ntera nubwo hari igitutu gikomeye cyaturutse ku ngabo za FARDC, FDN na wazalendo. Nyuma yo kugera Iminembwe muri Werurwe no 25, ingabo za 23 ziyobowe na Lieutenant Colonel Jefa Gakufe zarahagaze, izindi ngabo za kabiri ziyobowe na Lieutenant Colonel Oscar Ndabagaza zahagaritswe ubwo zageragezaga kwambuka uturere twari turimo kugaragaramo imirwano mbere uko zigera Mikengeretse mu mpera z'ukwezi kwa Kanama. Ibyo rero ni byavuzwe ko uwo bita Lieutenant Colonel Oscar Ndabagaza, Lieutenant Colonel Jafet Gakufe, abo bose bagiye bakomwa mu nkokora ubwo barimo bategura cyangwa se berekeza hano muri ibi bice na FARDC, FDN na wazalendo. Nkuko inyandiko imwe ibivuga, ufasha 23 ndetse yagiye ibona bwakomeje kuba ingenzi kubera ko inzira za MRDP twirwanaho zo kugera ku bigo by'abaturage by'abanyamurenge zasenyutse, kandi ako karere gari gakomeje gukaza imbaraga mu bice bigakikije. Ubwo nyine no kugaruka kuri bya bice bagiye bagerageza kugabamo ibitero. Bivuga ko ibice urugero nka Shabunda hagaragaraga cyane cyane mu berimo ka satellite kuruta, ndetse ibi byose mu byukuri bikaba byaragiye bicukurwa mu duce tugiye dutandukanye avuga hafi ya Nzovu ndetse n'ahandi. Nyuma yuko hari n'ibindi bice byagiye bifatwa, dore ko Kivu y'Amajyepfo bigaragara ko yagiye ivamo umusaruro mwinshi cyane wa satellite ndetse na korota. Ibi byatumaga inyeshyamba z'umutwe wa 23 nk'uko bigaragara muri iyi raporo zirushaho kugenda zagura ibice. Kuri rundi ruhande impuguke za Loni zigaragaza ko
zigaragaza ko agace kagenzurwa na 23 muri iyo ntara karimo ibikorwa bitatu by'ingenzi byo gucukura zahabu, ahantu hanini hacukurwa amabuye y'agaciro y'aho Ruhihi ndetse n'agace ka Kabare, ikirombe cya Twangiza mu gace ka Mwenga, n'igikorwa cyo gukora imashini nke hafi n'igikorwa gikorwa n'imashini nke hafi ya wita Kahembe muri teritwari ya Walungu. Igenzura ryakozwe rero n'umutwe wa 23 ry'ibikorwa byo gucukura zahabu muri Ruhihi. Nk'uko raporo ibivuga ngo agace ka Ruhihi kabaye ikibazo niho hagaragaye ikibazo cy'ubwiyongere bw'icukurwa rya zahabu nyuma yuko havumbuwe ububiko bw'amabuye y'agaciro menshi aho bita Rumera mu kwezi kwa 2025. Amashusho ya satellite yemeza ko ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byakomeje kwiyongera cyane ndetse n'ivuka ry'imice bishya bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Amakuru aturuka mu utu duce agaragaza ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwarenze abagera ku 5,000 bakoraga iromera muri 2025 bakoreshaga amajana y'ibirombe byacukurwamo amabuye y'agaciro. Nyuma yo gufata ubutegetsi hagati mu kwezi kwa Gashyantare kuva mu kwezi kwa 2023 yashyizeho uburyo bwo kugenzura ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri aka karere, ndetse ngo basimbuza serivisi za leta n'ibiro by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byo muri aka gace bakorera munsi y'ubuyobozi bwabo. Inzego z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zashyizeho umusoro wa 30% ku giciro cy'amabuye agurishwa mu kirombe. Abakozi 23 bashyizeho uburyo buhamye bwo kugenzura ndetse no gusuzuma ubuziranenge bw'amabuye y'agaciro mu rwego rwo gukomeza kunoza imicukurire yabo kuri aya mabuye. Ku itariki 30 Kanama iyi raporo ivuga ko 23 yahagaritse ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro Rumera bitewe n'amakimbirane hagati yayo n'abaturage bacukuraga amabuye y'agaciro. Ngo aya makimbirane yateye ingaruka zo kwaguka k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku buryo budakurikije amategeko hamwe n'ibikorwa bya 23 byo gukodesha. 23 mu by'ukuri ahangaha rero ngo ikabaho yarahagaritse nyuma y'uko abaturage bari bamaze kugira iki kubyamagana. Dusimbukiye no ku yandi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda amenyekana, nababwiye ko muri kiganiro tubafitiye amakuru menshi cyane. Amwe mu makuru yakomeje kugenda amenyekana ni ibijyanye no kuba hari ibihugu bikomeje kwiyemeza kugira umusanzu wabyo mu gushyigikira ubuzima bw'abaturage bari guhura n'ibibazo ndetse n'ingorane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Ubuzima, Isuku n'Imibereho Myiza y'Abaturage ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ndetse n'inkunga ya ambasade y'Ubwongereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangije icyiciro cya kabiri cy'umushinga wo gushyigikira ubutabazi ku buzima bwihutirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mushinga ugamije gushimangira ubushobozi bw'urwego rw'ubuzima binyuze mu buryo buhuriweho kandi buhujwe. Ni umushinga uzajya uterwa inkunga na guverinoma y'Ubwongereza binyuze mu biro bishinzwe ububanyi n'amahanga, Commonwealth ndetse n'iterambere FCDO, aho uzagera kuri miliyoni 5.5 z'amapaundi cyangwa hafi miliyoni 5.9 z'amadolari y'Amerika. Uzagira uruhare mu bintu byinshi by'ingenzi: gushimangira ubushobozi bw'abaturage, kunoza ubushobozi bwo gusuzuma indwara, gukurikirana ndetse no gusesengura amakuru y'ibyorezo, uruhare rw'abaturage, guhuza inzego zitandukanye ndetse no gukomeza gahunda y'ubuzima mu buryo burambye. Ubwongereza rero ukaba bwiyemeje gutera inkunga iki gikorwa. Muri iki kiganiro Minisitiri w'Ubuzima rusange Roger Kamba yibukije uburyo ubuzima bugoye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi byose bikaba biterwa n'intambara ndetse n'ubwumvikane buke bukomeje kugaragara hagati y'imitwe itandukanye ndetse na guverinoma. Yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka myinshi ihura n'ibibazo bikomeye by'ubuzima. Byagaragaye ko indwara z'ibyorezo nka Ebola, Monkeypox, Cholera ndetse n'izindi zikomeje kwiyongera. Hiyongereho izindi ndwara zigaruka kenshi nka polio na fever y'umuhondo. Mu rwego rworoshye cyane rw'ubutabazi kuva mu Ukuboza no 2022 igihugu cyacu cyanditse abantu barenga 27,000 banduye mox n'abarenga 42,000 banduye Cholera. Byahitanye abantu barenga 3,100. Imibare itwibutsa ukuri kwibanze, kwitegura ndetse no gutegereza ubu ni ingenzi nk'uko uburyo bwo guhangana n'ibibazo ari bwo bwa mbere bugomba kuba bwashingirwaho. Ku rundi ruhande rwe, ambasaderi w'Ubwongereza muri Kongo Alison King yongeye gushimangira ko igihugu cye kiyemeje gushyigikira ibikorwa bya guverinoma ya Kongo mu gihe kibazo by'ubuzima. Agira ati iki cyiciro cya kabiri kizakomeza gushyigikira ingamba ziyobowe na leta zo kurwanya Ebola, Cholera ndetse n'izindi ndwara mu gihe hashyirwa imari mu bikorwa remezo by'ingenzi. Ibi birimo kubaka ibigo 3 byita ku ndwara, laboratoire 3 mu ntera
zishobora kwibasirwa n'icyorezo, Ubwongereza bwongeye kwemeza ko bwemeje imibereho myiza y'abaturage ba Kongo, kurokora ubuzima ndetse no gukomeza gahunda z'ubuzima kugira ngo habeho guhangana n'ibibazo byihutirwa mu gihe kizaza bishobora kuba byavuka bitaraza, kuko izo ndwara zakomeje kugenda zivugwa haraguru ni ibyorezo kandi ziramutse zikwirakwiriye bigaragara ko zihitana umubare w'abantu benshi. Ku rundi ruhande rwe, umuyobozi w'ibiro bya OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku buzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Riku Edouard Elovianio yashimye ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga, aho agira ati: mu izina rya OMS ndashimira guverinoma y'Ubwongereza ndetse na FCDO ku bw'icyizere bagaragaje. Turashimira ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubuzima rusange n'abafatanyabikorwa bose. Twiteguye gukorana kugira ngo uyu mushinga uhindurwemo umusaruro ufatika kugira ngo gahunda y'ubuzima irusheho gukomera kuri bose. Muri uyu mushinga Minisitiri w'Ubuzima yanatanze ibikoresho bigizwe na mudasobwa zigendanwa zigera kuri 85 zo mu bwoko bwa HP, tablet 442 za Samsung, hari batiri 447 zo hanze, charger 19 za telefone ndetse na projecteur yo hejuru. Iki cyiciro cya kabiri kizashyirwa mu bikorwa mu ntara zitandukanye zirimo Equator, Chopo, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Tanganyika, Kasai, Mai-Ndombe, Sankuru ndetse na Kinshasa. Kizibanda ku bagenerwabikorwa bagera kuri 1,200,000 ndetse n'abagenerwabikorwa bataziguye bagera kuri 1,800,000 mu gihe kuva muri Nzeri 2025 kugeza muri Werurwe 2026 aribwo mu by'ukuri umushinga uteganyijwe. Twibutsa ko icyiciro cya mbere cy'umushinga wo gushyigikira ibikorwa byihutirwa by'ubuzima muri Kongo watangijwe 2024 cyatumye bishoboka kongera imbaraga mu bikorwa byo kurwanya ibyorezo byakomeje kugenda bikwirakwira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo ndetse na kolera yafashe abantu benshi cyane. Ibi rero bikagaragaza cyangwa se bikongera kwerekana ishusho y'uburyo ki guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ikomeje kugenda yiyubaka ndetse ibifashijwemo n'ibihugu bigiye bitandukanye. Uburundi rero hari amakuru ari guturukayo. Hari umugabo bita Edouard Bizimana, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa guverinoma y'u Burundi ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel. Aba rero bakaba bagiranye ikiganiro cyiza cyane nk'uko byavuzwe n'uyu nguyu uhagarariye Israel, avuga ko yagiranye ikiganiro na mugenzi we w'u Burundi ndetse iki kiganiro kigamije guteza imbere imikoranire mu iterambere ndetse ashimira u Burundi cyane. Ibi akaba ari ibyo yashyize ku rukuta rwe, agaragaza ko imikoranire mu by'ukuri igomba kubaho bikakorwa mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi ndetse n'ubuvuzi. Akaba yizeye kandi ko Israel hamwe n'u Burundi mu by'ukuri uku gukorana kwabo bizavamo ikintu cyiza kandi bizavamo intambwe ikomeye kandi ishimishije, nk'uko byatangajwe rero na Godson wari uhagarariye Israel muri ibi biganiro cyangwa se muri kiganiro cyakozwe kuri telefone cyangwa se ku murongo wa telefone. Ni ibijyanye rero mu by'ukuri n'imikoranire bikomeje kugenda bimenyekana cyangwa se bijya ahagaragara. Ngira ngo murumva ko ibintu nyine bikomeje kugenda bihinduka uko bukeye n'uko bwije. Abagize itsinda ry'umutwe wa 23 nago bari kwemeranya mu by'ukuri ku bijyanye no kuba uyu mutwe ngo waba koko ukomeje mu kuva muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasaderi w'iki gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari ibyo yakomoje ku bijyanye n'amasezerano aherutse gusinywa ndetse n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Lactamlin yanze ibirego byo kugurisha amabuye y'agaciro. Aya masezerano yaganiriwe kugira ngo abe ingirakamaro kuri buri wese hakurikijwe amategeko ya Kongo. Ibi nibyo yasobanuye ku bijyanye n'amasezerano aherutse gusinywa. Ati ntahagaritse intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda. Bambwiye bati ndakwinginze twifuza ko uzaza gufata amabuye y'agaciro kandi nibyo tugiye gukora. Ayo ni amagambo aherutse gutangwa na Perezida wa Amerika Donald Trump uzaba amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yasojwe i Washington. Donald Trump yavuze ko gusinya amasezerano ya Washington mu kugarura amahoro n'iterambere hagati y'ibihugu byombi bya Afurika ari igitangaza
Kuva icyo gihe yakomeje kwigaragaza nk'uharanira amahoro mu rwego mpuzamahanga. Kugaragara kwa perezida wa Amerika n'itangazamakuru kwateje ibitekerezo byinshi mu rwego rw'imibereho myiza na politike y'iki gihugu cya Kongo. Ambasaderi wa Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lac Tamrin yabajijwe kuri iri tangazo bamwe babonaga ko ari ukugurisha umutungo wa Kongo. Yahakanye ibirego avuga ko aya masezerano yasinywe ari inyungu ku mpande zombi, atari amasezerano agamije kuba leta ya Amerika yaba igamije kwigwizaho ubutungo bw'amabuye y'agaciro ya Kongo. Ati amasezerano ya Washington agizwe n'ibice byinshi, n'amasezerano menshi. Icyambere hari amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira uruhare mu buhuza. Hariho kandi amasezerano y'ibihugu byombi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano yaganiriweho kugira ngo abe ingirakamaro kuri bose. Hari inyungu ku baturage ba Kongo ndetse no ku baturage ba Amerika. Twari twumvikanye ko kuva mu ntangiriro twifuza kubona imiyoboro y'amabuye y'agaciro y'ingenzi ku nganda zacu ndetse no ku buvugizi bwacu. Kurengera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishoramari n'abanyamerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitanga inkunga mu kubahiriza amategeko ya Kongo n'uburenganzira bw'abakozi ba Kongo. Ibi byasobanuwe n'umudiplomate ubwo yasubizaga ku kibazo cy'itangazamakuru tariki 15 kuwa mbere. Uretse amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya Kinshasa na Kigali, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinye amasezerano y'ubufatanye bw'ingamba i Washington, aho bagamije kuyobora ndetse no kwihutisha urukurikirane rw'imishinga ifatwa nk'ingenzi mu iterambere ry'inganda z'ibihugu, gucunga imiyoboro y'amabuye y'agaciro y'ingenzi ndetse no guteza imbere ibikorwa remezo by'ingenzi. Ibi rero ngo bikaba bigomba gufasha ishyirwa mu bikorwa ndetse n'ikurikizwa ry'amasezerano mu buryo bwiza. Ati dukurikije amasezerano yasinywe i Washington, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gutanga mu minsi 30 nyuma y'uko aya masezerano atangiye gukurikizwa urutonde rw'ibanze rw'imishinga y'ingamba zabo. Icyiciro gikubiyemo imishinga ifatwa nk'ingenzi mu mpinduka mu bukungu bw'igihugu. Iyi mishinga igomba kugira uruhare mu guhanga imirimo, guhanga agaciro ibikorwa remezo by'ibanze, gushimangira ibikorwa remezo by'ingufu n'ibikoresho mu guteza uduce dukungahaye ku mabuye y'agaciro hakiri ikibazo. Muri ubwo buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izatanga kandi mu gihe kimwe urutonde rw'ibanze rw'umutungo w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ahantu ho gushakisha hashyizwe mu kigega cy'umutungo w'imari, uburyo bwagenewe imishinga ijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi na zahabu. Imitungo ishobora kuba irimo ibyo yagenewe byamaze kumenyekana cyangwa ahantu hataratangwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizaba zifite uburenganzira bwo gutanga umushinga wa mbere. Amasezerano avuga ko imishinga myinshi y'ingenzi y'ibikorwa remezo ifatwa nk'ingenzi, cyane cyane gusana inzira ya gari ya moshi ya DRC Angola mu muhanda wa Sokania Lobito ugaragazwa nk'ingamba zo korohereza mu by'ukuri ibijyanye n'amabuye y'agaciro mu gura n'igurisha, cobalt ndetse na zinc. Impande zombi zigamije guhuza akazi ku ruhande rwa Angola kandi zizeye gukusanya inkunga leta ko izabikora ku giti cyabo, harimo no gukoresha amabanki menshi. Rero akaba ari ibikomeje kugenda bimenyekana. Amaherezo avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizashyigikira ishyirwaho ry'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butandukanye, kunoza imicungire y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gukora ku butaka, gucunga imiyoborere y'ibicuruzwa ndetse no gushyiraho ikigo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo kigamije kugabanya ibiciro no kwemeza ko amabuye y'agaciro y'ingenzi ku nganda z'abanyamerika ashobora kugerwaho kandi akaba ari amabuye yizewe atavuye ku isoko mu by'ukuri ribi cyangwa se ku isoko ryanduye. Kugeza kuri ngubu rero ashobora kuba hatangira ubushyamirane isaha iyo ari yose hagati ya Afurika y'Epfo ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe mu nama iheruka guterana yari iyobowe na perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa y'umuryango wa SADC, byavuzwe ko mu by'ukuri iyi nama Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa naho yakomeje kugenda ikumirwamo. Ndetse ikindi ni uko muri raporo yaje gusohoka igaruka ku byaranze iyi nama, inyandiko rwose y'amapaje agera kuri angahe yasohotse hatigeze hagaragaramo ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byavuzweho nko kuba hashobora kuba ari ubwumvikane buke hagati ya Kongo Kinshasa ndetse na Afurika y'Epfo, bikaba byatumye mu by'ukuri ari uko bigende. Hakaba hari ubwo bareba ko bishobora gukura umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Mu by'ukuri byakomeje kugenda bivugwaho utuntu n'utundi kuva ingabo za Afurika y'Epfo hari izitangiye gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.